Warm welcome. This is DISKI Lava. That was a mitambo watu wa show ya KF Confederation. Timu ya KAIZER Chiefs ilianza tui na timu ya ZESCO United. Watu tumezobu timu ya KAIZER Chiefs ndio wanakukunda timu ya ZESCO United ngashikoro chiti kagumba musio baka timu ya ZESCO. Pezi yetu balana musiko daga ka Afrika chipembe. Iko diwana futi kukundiwa ngachikoro chiti kagumba. My brother nirimi pezi na ubona nganda demutambo. Yeah, nene red chote ndichinga tothoma ngo lumelisa vativi wa DISKI lovers ndichiri vave voto zwavhuḓi mafhelo a vhege kheya ari humele mishumoni zwavhuḓi matshelo so ari to gidimela mutamboni ngo to ṱavhanya. Ndi kwamba nga timu ya KAIZER Chiefs my brother ene kudiwane kutakutshedza ene ndo zwimbura zwa game ya vhuvhili iko tama na timu ya ZESCO United. Ḓuvha ḽa musi timu ya KAIZER Chiefs iko diwane iko kora chikoro chayo nga 14 minutes. Uno ri tshifhinga tshifhiraho yo diwane iko kora chikoro chayo nga 2 minutes musi yo livangei mudini wa ZESCO. Ḓuvha ḽa musi iko dovha hafhu ya diwane iko juma timu ya ZESCO. Ḓuvha ḽa musi nga first half na u vhona nga nḓila ya mutambo kha first half hone vho takuwa zwone na mugudisi wa timu ya KAIZER Chiefs. Yeah, ndi chinga to dzhena kha mutambo ngo to ngaredza first half KAIZER Chiefs yo dzhena zwone ngori formation ye shumisa formation ya 4-3-2-1 ine khayo nda ndiko tenda uri ikho uya that is why vhavona ichiko kona ukora bola yeyo nga 14 minutes yo apply formation lo vhuvhili kha team ya ZESCO United yo thoma apply formation ka way ya kora nga 2 minutes ya do ya vhuya ya apply ine la formation ya kora nga 14 minutes zwasiya zwikwamba uri vhagudisi vho dzhena zwone kha uno mutambo na wo fhela vho dzhena zwone ngeno team ya ZESCO United yo kona u shumisa formation yo tsireledza ani tsireledzi ni tshi kho to ri ṱhaṅwe ni ḓiwana ni kho vhuisa vhulufhelo kha group stage vho shumisa formation ya 4-5-1 4-5-1 iko to amba ri kho ḓadza vhukati rine ni nga si deka vhorine na daka vhorine ani nga kori ndi tsireledza nga iṅwe nḓila so ndi vhona nga ku dzhenele kwa team ya ZESCO United kwa songo tea u ya nga ha nne ho funa vho dzhena vha tshi khou ya all out ngori a huna tshine vha gaina nga nḓani ya wini vhatambi vha ZESCO so ndi gudisi wa ZESCO wende vhona nga ko dzhena kono mutambo a songo dzhena zwone. Zwi tshamba mini kha timu ya ZESCO zwi amba uri mugudisa vha ngo ita homework ena nga uri vha kho ḓiwana vha tshi khou koriwa luvhili nga early goals nga timu ine iko tamba zwithu zwithihi iko tamba formation nthihi ya ḓi dovha ya ḓivha fhano Afrika Tshipembe ya tamba zwithu zwithihi zwi amba uri a vha ngo ita homework ena mugudisi vha ZESCO United. Ya ndi soko pfesa uri a vha ngo dzula fhasi vha ita tshuṅwaha ya mutambo wo fhelaho uri vho tsudza vha tshi ḓa gai vho poiza vha tshi ḓa gai vho vhuya zwezwila vha nga mugudisi ene o tovhowa kha uno mutatisano uri ene ha tshe fhethu. Kha game ya kha my brother ndi khou vhona timu ya KAIZER Chiefs i khou vhuya kha tovhili ho vha na tshanduko nnzhi sa ḓi wana dzi khou vha hone vhukati ha mudavhi vho dzhena vho Duva vho dzhena vho Sirino vho dzhena vho Mabasa no vhona tshanduko hone yo vha hone vhukati ha mudavhi kha timu ya KAIZER Chiefs khathihi na kha timu ya ZESCO nga second half. Ya tshanduko ndo vhona yo vha hone ndo vhona tshanduko ye ya ntakadzesa nga maanḓa ya musi u tshi khou bva Ndlovu u tshi khou dzhena Mabasa arali vha sedza musi wana Mabasa una pass dza dangerous badi una dzi forward passes ndi zwine nda funa zwone kha midfield ni songo tenda vha deep ko defender ari tenda uri ni vhe na more attacking sasa vhatambi arali vha sedza rotation ya football yo thoma unga ya vhonala ri khou kona u vhona KAIZER Chiefs tshi vho kona u noka dzi bola zwavhuḓi nda siya ndi khou sedza uri na musi na Mavhuwe ono wana na tshikhala u vho kona u fema ngori ana musi wana Ndlovu na ndi khou vhonesa naye a tshi nga u deep nyana mara u dzhena ha musi wana Mabasa zwo vula musi wana Mavhuwe that's why vho kona u vhona na musi a tshi khou kona u swikela phanḓa a si nga iraye la bola ya disapara ngabe hu tshi tshena musi wana Ndlovu vha si khou tendoya mara ngori musi wana Mabasa u tamba ene muna tshi ḓivhudza uri ndi khou ya phanḓa zwi kokodza musi wana Mavhuwe ri tovhelani that's why vho kona u vhona ho vha na iṅwe dzi bola ine unfortunately a ingo kora bola ya musi wana Mavhuwe mara ndi iṅwe bola ya vhuḓi nga maanḓa yo tambiwaho. It seems like ungari coachara kana vhagudisi vha timu ya KAIZER Chiefs vhana ḽa mafhungo uri ri nyago ḓi wana ri khou kora tshikoro tshithihi ri a kona u tshi tsireledza ngauri ndi mutambo wa vhungana vha tshi khou kona u wina nga tshikoro tshithihi vha tshi sala vha tshi tsireledza fhedzi ndi nyago dovha hafhu nda amba nga mafhungo nga goalkeeper uri na muvhona nga nḓila the Peterson hone tshikoro tshithihi tshi ḓo i thusa na timu ya KAIZER Chiefs ya phanḓa. Ya u tsoko ya nga nṋe ndi tsoko vhona nga goalkeeper Peterson
wa deserve uri ave man of the match ndi ene mutambi ene a khou save hunzhi thimu ya KAIZER Chiefs arali vha tshi sedza kono mutambo uyu ye tshi nga ḓivha yo ḽiwa mara ngauri Peterson u hone ndi ene ane a khou tsireledza zwinzhi zwo o thivhesa bola nnzhi dza khombo nga maanḓa so ndi soko pfesa uri ndi 15 clean sheet ya musona Peterson u khou improve game by game u khou vhona improvement ka Peterson u khou ntsha bola dzine dza vha uri dza khombo dzine vhaṅwe vha vhatambi vha ra vha dzivhala mara ene a kona u dzintsha so ndi soko pfesa uri hu khou vhona improvement khulwane nga maanḓa musona Peterson ndi khou muvhala ka vhatambi vhane vha khou tamba World Cup nne kati kodi cha Bafana ya okay arali lavhelese thimu ya KAIZER Chiefs zwa zwino i khou sala na thimu ya Al Masry khathihi na thimu ya Zamalek ni khou i vhonana i tshi ḓo ḓiwana i tshi khou vha kha vhuimo thoma kana kha vhuimo vhuvhili khathihi no qualify u ḓiwana ni khou ya phanḓa mutambo wa ṋamusi vhukati ya Zamalek na Al Masry u amba vhumatshelo vhunzhisa ha thimu ya KAIZER Chiefs u drawa hedzi thimu mbili dzine dzi khou tamba zwi khou amba uri Zamalek i khou vha na 6 Al Masry i khou vha na 8 zwa sia zwi khou amba uri KAIZER Chiefs i vho ḓivha uri ndi tshi yo tamba na Zamalek ri khou vha ri gai ri tshi yo tamba na Al Masry ra vha ri gai ndi soko pfesa uri vhumatshelo ha KAIZER Chiefs vhu khou vhonala zwavhuḓi kha uno mutambo u tshi yo fhela ndi ufhio mutambi nṋe khamusi na tshi nga ri ḓuvha ḽa ṋamusi na no tama u ḓiwana a tshi khou vhonala vhukati ha mudavhi kana u ḓiwana a tshi khou thoma na ino mutambo khamusi no lavhelesa na vhatambi vha ḓiwana vha tshi khou dzhena ndi ufhio mutambi wana vha ndi tshi nga ri hoyu o fanela songo thoma na mutambo ho fanela u thoma hoyu na mutambo kha thimu ya KAIZER Chiefs ya u soko ya nga nṋe ndi soko vhona nga mutambi ho fanela songo thoma na mutambo ndi musona Vilakazi soko pfesa uri ho funa u thoma musona Sirino ndi senior player una tshenzhemo experience tshi a ṱoḓea vhukati ha mudavhi ni nga si tambe kha miṱaṱisano nga heyi ya kefo hu si na mutambi ane a vha na experience zwi a konḓa nyana that is why vha khou vhona thimu ya KAIZER Chiefs i si khou kora a i khou shumisa dzi experience players no nga vho Sirino ndi soko vhona unga arali Chiefs ya tenda introducer Sirino vho ma 65 kana 70 minutes ndi vhona unga huna zwinzhi zwine anga zwi apply sa senior player ine i khou tamba na vhathu vhene a vha to qualify zwavhuḓi a vha to vha na tshenzhemo tsho swika kha Sirino so ndi soko vhona uri i thimu i tikuwa nga dzi senior players dzine dza vha uri dzina experience unga vho Sirino arali vha sedza kudzhenele kwa Sirino ndi kwamba nga bola ya disapala ya mavhasa ya mavhuwe yo bva kha muswa na Sirino asa chive yes to vori bola a ngo kona uri I diele mapalani muswa na mavhasa then ya kono jiga bola ya kha muswa na mavhuwe a dia shot ya vhuḓi nga maanḓa unfortunately engo kora mara ndi khou ngambesa nga muswa na Sirino u musia nnḓa ni vha ni si khou ita uri thimu i vhe strong arali ni head coach tendani u fhaṱa structure kha dzi senior player dzine vhatambi vha tshi ḓa vha kona u ḓivha zwori o fara bola u ita mini o fara bola ri ita mini khuluvhesa nga maanḓa ma brother vhathu vhashu kha vha subscribe vha like vha comment thuso yavho kana lufuno lwavho kha ḓuvha ri khou lu vhona ri khou appreciate nga maanḓa ri dovha ri ṱangana tshifhingani tshiḓaho ri vha funesa zwiṅwe love you so much Timuliwe